Yes, u bat żewwiġt. Sewa. Bil-64 u kellek 64 u kellek 24 sena ġejt. 24 sena. Sewa. Il-mara, it-nejn konna għadna kemm ħirġin, jina ħirġt mill-kulleġġ u l-mara ħarġet mill-iskola. Kienet emergency teacher. Sewa. L-iskola tal-Zurriq. U żewwiġna. X'kien jisimha? Ivet. Metet għaw 3 xhur Diċembru. Kienet għadda tajba taġi, smart sal-axħar u dana. We had a good life. Obviously, dejjem ikun hemm daqsxejn ups and downs. We were total opposites. I am the eternal optimist u dejjem tibsa. She was like a little bit of a fitta, ma ngħidlekx. Fitta xi vollieri. Fitta meticulous f'kollox, ġifieri, fil-biesa, fil-dar, pinna. Meta ngħidlek pinna, ma toħroġ biex niċċajta konna ngħidhom laqas nista' nidħol norqod fis-sodda, norqod fl-art biex ma nkemmix il-liżar, ġifieri. U għall-aħħar se nwaqqa xi daqsxejn fuq l-ingravata, jew da, traskurat, u insomma. Ġifieri, so in a way, she used to keep me on my toes, anka mek xilbist, xmur dik ma taqbilx da, kella taste. X'impatt kien ikollha fuqek din it-tip ta' kritika? Obviously, ġifieri, l-għanet in society kont tista' tippreżenta fejn trid għax kienet mara sabiħa. Le, ma meta kont tisma' lil dil mara tgħidlek kemm intraskurat. X'kien jgħaddilek minn moħħok? Kienet tweġġalek liego jew kienet tgħid? No. Tgħid li għax ħadd ta' nies. Le, kont ġifieri għax kont daqqiet kienet tkun qed tilbit too much fit-taġni żejda. Virgo, u l-Virgo jgħidu li huwa għandhom dak it-trait. Incidentally, dejjem kont nixbdilha saqajja biha l-Al-Qaida 9/11 ħabba fiha twildet f'Settembru 11 September, ma l-Amerikani jaqilbu ġifieri. She was 9/11, 11th of September 1942. Twildet, Għattila dan ħabba fik vintawa biex to commemorate your birthday. Anyway. Le, baqat tajba sal-axħar u waħda li impressjonatni ftit ilu. Commemorate your birthday. U li impressjonatni ftit ilu ħadd il-karozza tiegħi. Meta konna kienet bdiet isa ma tiflaħx, bdiet bil-bidu tal-dala kont noħorġu kuljum, għamilna sena. Noħorġu nieklu kuljum, kien jum li kważi ta' tiddejja. X'ma tibdix, anyway, mawx restorant, nista' nagħmel guide tal-ristoranti bil-kummenti kollha. U bħal kien tajli dil-karozza sa mhux biex ngħid għandi, biex xi ġollaj ta' Mercedes, qed taqbes. U lex qed taqbes dak it-toroq dawk mhux le qed taqbes dil-karozza. U ħatta konverzjonant il-mekkanik għal xi ħaġa oħra għall isma' li naħseb titbiddilha l-ball joints jew xi ħaġa u veru sure enough ġiet veru smooth. Sfortunatament ma kienx għadha ħajja għax kieku għattilha. Murara x'kienet tara, ġifieri she had, right? Jiena raġel u jien kont ninduna, jien kont nikkontradixxiha ngħidilha t-toroq. Actually she was right. So hemmhekk biex nurik anka pereżempju. Tafa l-istorja tal-Piżella u l-Prinċipessa? Għax fija tfakkarni, ma nafx fuq l-istorja. Li, insomma, il-krux tal-istorja li kien hemm il-Prinċipessa li anka meta tafaw la ma nafx kemm il-saqqu fuq xurxin u tafaw la Piżella taħt daw is-saqqiet kollha xorta se tħoss il-Piżella. U tfakkarni ħafna f'din l-istorja li qed tgħidliet. Hi ġejja minn sfond minn familja ta' nies fin-negozju. L-papa tagħha kien accountant aw awditur mal-gvern. Imbagħad meta kellha. Dawk preċiża ħafna speċjal awditori. U mbagħad meta kien irtira ħareġ bil-pensjoni kien daħal magħna u kien jagħmel li xogħol detta. Però qed nara di l-istatwa tal-Madonna u qed tfakkarni f'inċident ħelu gustus. Da fil-bidu meta żewwiġna jiena kont il-kappara. Kien għadu m'hemmx fil-1962.
kien hemm it-tank tal-gas tiftakru inti you will not born anyway. Anyway, konna ngħidu night prayers, naħaw in-noħra ngħidu. U ngħidu l-preghiera qabel ma nordu, what a good boy ta' konta ġifieri. Intu l-mara, ġifieri, qabel ma tordu tal-talba. Ngħidu t-talba. U darba qalt li xettajt it-talba, għat nattila u di titħaq. Għaxet niftakar ħanorqot nistriħ nofri ruħi għall-erwieħ, ħanorqot nirpoza nofri ruħi Santa Rosa. U di Santa Rosa mini. Issa Santa Rosa, Santa Rosa l-Palmeritani jem Santa Rosalija. Tista t-ċekja di, nazdel Petrin sejt, ommi kienet tajdili. Pero ġeja l-Pontiħor, u ta' jgħatek, u ta' kelli statwa bħal di, ikbar imma, u waħda di, nara bending. Madonna, xiex ġara. Għat noħlom. Le, nizla, u sejrek. Għatla, tara sew għaggaj. Nżilna għal-kubtejna t-nejn, irroddu s-salib, għadna da miraklu. U nizla di, nizla. Issa, can you imagine this bending down? Insomma, li ġara da kanna wahda maħna, kienet kisser laffajt, għamiltila l-kolla. U bisħana tal-lampa, imma tnajlek blajnija sal-axħar, Umbat kien hemm sikwi l-oħra, kelli manager ta' ditta darba kontijat l-Ingilterra u zamna għandu, u meta ġi Malta miflok lukanda poġġejtu id-dar, it's more, xizmu. U da bistagju ċet jieħu l-kafe u t-te, u waqqal il-kikra fuq. It's not my fault, baqa bil-handle, il-seftura kienet itkisser kollu, xitin kullaw bisħana tal-da, waqat il-kikra u baqa bil-handle ġo xizumma. So dawna incidenti li kollok ta' da. Kunem momenti sbieħ, life, as you know, is a roller coaster, pero we survived. Two opposites, tajjeb. I think my wife was 81, which is quite a good ġismu. Kunu għedu li għax I spoiled her. Yes, I did, and I'm proud of it. Għax tixtiju da le, ġifri, kienet toħroġni, kienet mara veru tal-affari taħħa, no ċajt, jek tara, taħseba ġifri, għalla timmaġina u ekki kun ġifiri waraja, but dejjem kienet serja ġifiri. Tider mara serja. Ma tabex, meta tara. U din jituża u sabiħa. Yes. Għax rajt il-ritrat taħħajja. Which is very difficult li, so, and the memory is bieħ. Of a life that we lived well together. Sefirna, ma l-ek xamilna ġifiri, so we had a good life, so għandix regrets. Illum għandi dispjaċir wieħed, kiku kellina xizmu. I was not brought up in a loving atmosphere sense li daw li hello darling u da I love you. Nsiba bitqila biex dajt ċertu discourse. U dina tafint palama kħed tiġi per eżempju forse qatt ma konna jidres ma kemm minn sabiħa. Ma kienx kont inħossa ma forse ma konx ngħidilha. Kienet titloba minn għandek li Yes. Ima qatt ma tajli, hekk kont iħossni jistu skom, għax ma drajċ. U bat forsi jkun hemm xi waħda ngħidilha how nice. Dika ħażina diku. Dik hija mbagħad. Yes. Li Issa ma nafx, it sounds bad. Ma mhux li toħroġ li. Però temmen li kontu tinħabbu? Yes, kuku you survive. Issa. Cheers, brother. Viva. Issa ħanajlek l-imħabba mhux inbilli tuqgħod tgħidilha I love you. All right? L-imħabba qiegħda li meta tiġi assume no and the going gets tough. All right? Sptarijiet, tobba, affarijiet mhux qgħod nidħol f'dettalji ġifieri kemm my wife had a few bumps. Okay, apparazzjoni Finland, Milan, Londra, ġifieri mhux I was always there to support her, tifhem ġifieri. U dejjem żammejta
xismu, kienem daqxej ta' niftakar, mux incident, taf meta jamlu l-cards għaw, we had the same like joint account, għala meta kienet tkun tixtri, jidħol il-messaġġ u kont naf xed tixtri, għamil ma tidħol, kif tidħol, xiex għax fej mortant, fej taf. Ta' xieġifiri, ma xiena s-sistema. Mela, tlaqna?